Riboy Youth Welfare Organization RBYWO hadian bakalayo ki jingtep batikna lengba ki jingpinisha kala seimadan ya ki jingdon kati ki katu katnengut ki brio haki kam krong pisa bala keno bakalong kababean na ki kali shalan dosyar kibawan na sabar jelang ka organization kala seimadan ya ki jingdon kati ka wei ka kenhun ya ka bala tip kom ka MS77 corporation ka ba pendrong ki kali kitsiar nadu ki pick up bat ki trok hakador laipo hajar tengka ka wei ka pick up bat khandai po hajar ka wei ka trok bat lada om ai bairung nakaliang ki pulit ka bernihat kempelat satya bandung syapok celang lakeno baya kapisa di bensio dak batap Google Pay haka account MS77 Corporation kapodon yu number san khandai R not prasau iwei lai khandai R nyausan sansau bat lengba OIFC HDFC not iwei nriu saulai Presiden ke RBYWO ubak ban kanayor Ulai tu bahalor kata ke jinglap jong keseng mentakin ujor swai kanika kam show Menteri Ketenaga Animal Husbandry kasor karsela uba elheng menpan jing syai menu bolong try ya kata ke MS77 Corporation na market kum UIFC code ude jong ke distrik Itanagar na kecela Arunachal Pradesh kita bala lai benai sabunai kalau don kata ke jing ujor hakaba nakaliang ikun hun sing balang apa katen riboy kumga Confederation of Riboy People patui duai ilami sekmat berujur habede batajing krong khajna na ki kalitiksia gowan nabar delang habane ka juga bentah na kalian ka megalia poultry association ro kalami sekmat ban kersyam dia kata jing krong khajna daga temat veterinary kabang lakot sekalai po hajar hadu nai po hajar kawai ke kali kaneka jing kersyam ke jumki ni so nakalian dari boy ni welfare organization ro di solde man aga jing kersan dia kata jing kersan dia kata megalia poultry association habe dia kata jing lu khajna andre haga ban kom ban susai dia haga ban kom nakalian ba khasandi ba bansan khasandi bari presiden jong gawe naki association siari ba dido siar ia miskemat belum ya ketika hajna Henry nakalian ini lagi sobe berkesan ya kata ke poultry association dalam omba berkesan nomor ban kekentiu dia katakan jingri siar kilo kador siar ke kita jalan jumilo ya kio pada misim hajna nak kita di bana bardelang Henry ke solusi kalau ba iba ban yo ke jingsai ke berarti kenapa mano belum ya ketika bisa batsano ketika bisa kale lada ka bisa kabakilum laipo hadu ndaipo haja wei ka kali kiskian kalik syakatna revenue dan ka plat ka ka sarkar jelah kambut ba ni da kersan kurai ka tega jinggur jelah nomor kan wala ita kayo lapat dong jelah ni nomor kumbati i bon bijinya ti nakarian kuno ikali tambah ni aku lapor bani yo man tumaka hapsu pressure pe dagi jingni sabab dan bayar kun persat banyak fi persat na banta banyo ay bahok katulok ketuti Henry mentapat ketum gajing lap ke sini hak banipong lalu mereka kena pisah langsung GP saya katakan MS77 Corporation kena ke MS ngakuat kali ke nakatran dari ke kena ke 77 Corporation nakalian tuni nilai dulu bahas nilai apa ini ke jingko jing ujur ke sini ya kan ada MS77 Corporation. Apa nyimpe ya ka account number jong kan ada MS77 Corporation apa ka HDFC Bank. Apa nyimpe ya kan ada account ke ba sini di ba skill kan hajna. Ya skill ba ya GP ya kan ada account. Ba apa ngiwat lembang UIFSC code jong kan ada HDFC Bank jong kan ada 77 Corporation apa ni pe yuni IFC ke put kadai support ka Itanagar mo umno from nang ne hapsiu sadu sade kane ka kalade ka kam bangsa ka ba sepe la mo aba ni lu ba hek nakalian ni om bangam dan dikti dia na so lo mo ba kat ka kenat ka ba pe kane ka om ba ungin dan dikti dia aba kinti dia aba don kum kane ka from ka jana bale kim mujur nakalian tu balai kim fatem dang sen haji nagis hamus na muladab tang da kabasu yakran pun
Apa dan way mengelam mo dah baju ikan pun habis dia tambah khasan sepak kan berpelai way kali Andre pasakian tang daga satu bahaya ikan pun Andre kaneli mentang iyo idon di message tiba ila screenshot di belakang siani lu ba isiu siakan di MS double 7 corporation kaba ka akon number tadi siapa kita naga arun siapa deh halo kene nagalian ini kuat ban saya kuat ban pan kisah yang bahaya naga veterinary lembaga minister ban nagalian dong minister ba kun saya yang ini lembaga tingkok lembaga sekretari ban ai kisah halo kene gajing dua begini ni kersan lo ka ba ka confederation of river people ka ko ka lami sekmat ban yakun kersa kene Henry adu menta ka ba ki dang ya sekmat ban kalau kongsan ini kalau bang ikwa bantip ba mentah hadir ba nila ujur ba yang ke MS do Instagram corporation mentah ba ki hapsiu cash lene hapsiu GP ni direct shouting ba kampung presiden do tegi nomor dosiar uba bacan karsandi siapa GP de jogo ba website karsandi iba bagi lagi balagani bio lagi lasai lagi sih untuk naglian ini musim ke sinjam daga bangin jual nikong daga FIR bat nilai keren lo bat legal advisor ini kumda bangin ya jadi nekam hikmat lada aku mengal om menunjuknya balada kan ka pisah kali baik siapa kena revenue kan long siapa jimat toy nampak ke jelas ini Andre mentah aku bangi kane ga jingkrong hajana kam semna lek chaka revenue bat kalale tembang siapa pela jono sila Yo to bidan kijing bersai, lalu filang kisai kita ki jipe. apa ini bagai jing sisa apa ini bagai jipe nagal yang midon kato anu tundi di ba kila screenshot jadi di bagi sen jipe bat nila yo lagi di account number gitu dan dia karani sa palang sa tiro na taban yo di kisaki Tapi yang ban ujur daga FIR lega ejahat no. Sisa saya kini bentar pin ay gini kijing ujur. Lah kalau saya polis ne saya yang bisa. to habe dei bat kata ti balai ba bersahne balai ba bun bhagi bakwa banwan sari boy banwan tres po boy no hakating i jongi sari boy sa dambe kade ka basiso mo nadu ga khandong nadu ga repariam biso ipa kade ka basiso sisa ba ngai iba kajing siso tambe isu de hatang manta ka repariam biso ipa de kajing siso hadi tambe aidro ka be besir kai nadu napo jorobat hatpo du po lumbingan lada tikpai hapo riboy idon sisa sibun kita ki jinglum hajna be ai idon ki kot islam ko balapen sisa ba napo diskonsul ki kim se mo ai guess ban peniyang ya ki cekit be ai hapo bersurok ya ka ba lakhang sipor lakhi sipor henry menta kine kidang jai beteng kidang ya beteng nila ai ke jingujor sipor deputy commissioner jogo riboy Andre ni penban pun kini kijing ujur demi ya kini kambe an kim sem melatrikam satia hadu mutan. Dan yang demi tentang ni so du jingkermen apa ini bagi jing ujur. Lada dei daga FIR ne, lada dei daga jing ujur dari jing thor segi bor bahalor ne. Ni community bagan ke jing ujur demi saya iba head beri minister insipkia but lada insim kia ko ba kadi panmen ki kadon bertalang ko dinet habe di bagan di jilun khazna umjuru kajing ujur duni kata kadi jinya enti ngim laman lai ninya hin kom daga FIR siki saka tanat kulit bat ku mangal om ipi bangila ya keren bat ki legal advisor duni kumno banginya ini kam ada de bande sekut ni banse namar ba ipa hiban syai no ipa ban syai lada de gabala lek support government movement dari bantuan bandit setelah simet dari mut kamu ingin saya persiang ini dilapat di bangnya apa ini pun Ba ban kan layon
Apa pila ignu nam bo bon shai ba dai gumo nung shem me kene ke pisa la wajal but pila yo kli nam bon shai ba shono kene kene ke pisa. Gede katakan, ba ni la persyang banyak keren, bawan saya, yang hospital jungi bila layak pun sistem, dari nagalian dulu orang bayar dulu ya tahu wana po umran dari, dari vice president jungi, ke nagalian jong hospital kita ikut dulu, bat mentah si panglo udang pun, bat lapun sisa ba, mentah musim sisa ka MS-7 hendai lah, siukas bala pak baik ya ka GP siau presiden jungi ba wan saya kasih